Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tengah ada apa siap-siap. Hai. Cak. Karena yang biar awak morbid. Hai. Karena yang biar awak morbid empat pakai aja. Oh nyala ke mau. Zima. Hai, akhirnya alamat ke Malikum tu. Kenapa? Alamat. Ada apa? No. Bagus turing. Jadi naik kan? Dia boleh cakap. Oh, paham itu enggak? Ada tahu aja. Tadi memang ada parking dia. Ada parkingnya memang. Ini nama yang dulu ah? Iya. Itu ada. Ada yang di mana lah? Cepat ini cuma hana-hana. Layak apa? Ya. Semua sudah mengajar betul. Dah, paano lu kudo tabok lang tabok. Når vi er færdige, så er det, hvor det skal være afleveret af adressen for grunden, fordi vi Thailand er den er Thailand. Hvis vi herovre også laver Europa herovre, og Thailand herovre, så er der herovre. Så tror jeg, vi var naboer af Thailand. Ja, så det er plads Sumai. Ja, hvis vi flyver fra Europa, så kommer over vores land, så kommer vi tilbage. Så vi ender fra Bukat, tæt på, hvis vi sejler 5 timer med lille båd, ja. Hvornår er Indonesia? Så derfor vi vil kæmpe og starte med Ja, alle vores ting, som her i Bombay, i Syv, i Holland, alle vores ting, det står ACHEH her. Altså, der var Derfor vi kommer her, og kigge, har I snør med? Super.
Mày muốn chơi không ạ? Là làm gì? Làm gì? Đi chơi là đi chơi, có được mày không biết rồi. Làm gì? Tell me about your dance. Hello, look at that. Excellent. Oh my God. Jeg har også en basketball. Så. Yeah.